Talatibyan! Ket ita! Adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako na. Ti tao amang ipateg iti oras na, magunod na ti gungguna para iti masakbayan na. Tampok ditoy programa tayo. Kas Talatibyan! Oh, anyang iter aramidom di tabakad. Nakadi 4 ka may. Pati pa nagdi-4, dilawang pay. Anyat orasan. Ay, di mo damagan kanya. Nalipata mo, jay PTA meeting da yun John. Jak nalipatan. Anya pa'y laang mati oras nga eh. Alauna jay meeting. Kay, nagsapa pa'y laang man. Anya nasapa pa. Alas 12:30. Wun, mapanak madamdama. Danag mun aya. Kababain, numaladaw ka man. Maray, anya day ta nakasurat di ta blackboard. Dagiti nabutusan a PTA officers. Ha? Nakapili kayon? Di dakla inura yan. Kat no pasado alas 2 kamata na si Mang Pait. Ni, si Kapay Gayam ti PTA president. Wen tasyak mo ti binutusan dagiti naganak. Uray sakla kumamit ti vice. Apay ngamin analadaw ka. Tunggal ada meeting, maladladaw ka. Nakaturo ka nga road. Nakatuglepak. Ay na, mare. Inton maminsan kanton apabutusan. Hay, uray sakla kumamit ti Mews. Na, Anya nga tinagmimitingan niya. Jay kano project. Anya project. Jay sa kano alad ti skwelaan. Apay ka na. Kaslasan ka sigurado. Saan ka nagdengag? Naladawa nga road. Naladaw ka manan. Dayta ket tikunkunakken ka. Di mo laki nasaritan di maestrada yun John. Naladawa nga road. Kanayon kalat na nakasta, Maria. Amaw, di pagsasaw ako na. Ti tao amang ipatag iti oras na. Magunod na tigungkuna para iti masakbayan na. Oho, dyan lang mamati. Adula amin day tangay bagbagam. Awan pagbambanagan ti biyag tayaw no kasta kalaeng, Maria. Jak tumapan makimitingan. Si kantulangan. Masango kayamat ket amumet ang nagadot trabaho. Nabayagan nga arapaap ko ti agbalin a PTA officer. Agasam, tay di simmang putak. Nakapili dan. Alangan mo, abutusan da ka, ket kanayon ka amaladaw. Kabailak ti agbalin a PTA officer. Jay Mews, naglakalaang mo. Ay, Miyos, ay, imbag kumamot napintas ka. Na, Tila ar-ara pa apamat, ambisyosa. Mala, ilista yon tinagan nyo kadagiti kayat na makipaset iti livelihood program. Ilistak tinagan ko Kayat ko day ta programa. ay, uray siyak Ilistak man matinagan ko. Kompletuan nyo pati cellphone number yaw. Wala, tapno, awagan da kami, no, mangrugeti seminar. Ante, Oh, Conrado, apay? adaman gayam pasiminaryon para iti livelihood. Word, nagado ti agpalista, Ilistamot nun, ani bakit ka? Hindi pa lang ibagbagak nga ilistam. Apay, kayat na? Kayat na tayo dyan, tawan ar-aramidin na. Ay, ayabam taumay na ilista tinagan na. Siya kon, ti mangilistay tinagan na. Ibagam ken kwa na amang rugi ti seminar mi inton umay alawas. Wan ante, ibagak. Ken, bawal ti agabsent. Ken kang runaan, bawal ti maladaw. Maray, among ka de, nailistan tinagan mo kadagiti maki-livelihood. ay, asino ay tinangilista? Nilakay mo Mayat man. Agkakagrupo tayon to. Ay, wun, sigurado day ta. Kaano ay amang rugay? Awagan da tayon to kano. Nasaya at taikanda tayo iti pagbirukan tayo. Wen agsagana kakit di Kanayo nakmet ang nakasagana. Ay, amang numala daw kanto manan. Ay saan?
Apay kumaamaladaw ngay. Masapul a masapa ka Mare. Amumet nga adu ti mayat a makiseminar. Ngam gaputaan ti nila kay mo jay coordinator, inraman na kan. Apay, inlistan tinagan ko kadagiti makiseminar para iti livelihood program. Oy, asin natin ang ibagakin ka. Ni kumarik abet Ibagak pa ila kumakin ka. Ino na ang dakmutan. Agasam, mano akalugaran tayo ti bimaknang. Kalpasan anaki livelihood seminar da. Ketuwain, nagnegosyo da kalpasan ti training. Daytoy nga tanti urayan ta aswerte lakay. Ay, iso na. Basta makiseminar ka pa yung muna kan nag-training ka. Nalakalaang mo dagitakit. Nay, di oras kita ma. Ang mga numaladaw kan tumanay. Ni antim lat tagayam ti coordinator. Mayat man. Naibaga ka dikan ka ni bakit mo ti rugi jay seminar? Saan pa'y matante? Apay, mangrugain. Idi pa'y napalabas alawasak ang nag-text ken kwa na. Intun lunisan. Aya, Masapul ang masapa kami nga agkikita ija munisipyo. Alas 8 amang rugay. awan nante. On time tanay, masapa asumangpat jamang seminar. Amo na tayo tanante. Ipalagip mo. Saan mo aliplipatan nga ibagakan kwa na? Nag-text gayam ni antikkan ka. Asino nga anting? Ni antik a coordinator iti... Awan. Unay ka na ya. Amo. Intun lunes gayam ang ti seminaryo. Lunes. Alas 8 iti bigat. Ijay munisipyo ti pakaangayan na. Amumot gayam. Siyak pa iti kunam. Nay, di mo lipatan ha. Apay kumalipatak ngay. Kababain ka ni antay. Mapanak. Unay kalaki di na ya. Saanin ang masapul nga ulit-ulit. Ayan nga tan ni kumarik a Maria. Awan mo tan. Anyat orasan. Oh, Beth. Makiseminar ka kadi? Ay, wen ante. Urayak lang ni Maria. Iso nga min titungtungan mi nga ginuray kami dito junction. Umunaak nga rudan. Tane, ornosak pa jay venue ti pagseminaran. Sige ante. Sumaruno kami to kan ni Maria. Hello. Ayan na ngayon ni bakit mo? Mangrugin ti seminar. Andak di ti trabaho antay. Amo namat nga itang aldaw ti seminar. Isulaangan ti urayan mi ditoy. Unay mo't daytan. No awan pa'y lang, mangrugi kamen. Sige antay, taawagak. Inawaga ko ni tinaminano. Ngam saan asumong sungbat? Ha? Ngay nga tanti nararamid na. Anyan ti oras. Ay, sus! Alas 9 mo't gayaman. Ay, di seminar may naladaw akong... Hello, lakay. Anya tararamidam. Pahilo-hilo ka. Awan kay di seminar. Wen, agrubatak ko. Imawag niyan tek, kat awan ka kanoy jay. Agrubatak nga rudan. Agrobot ka pa ilaan. Ay awanan malpasdan. Mapana ko. Ay na, Mare. Itala nga umay ka? Nalpasan ti seminar. Sobra man tiladaw mo. Insublimin dagiti tugaw. Ay, nalpasan. Nagsapa kay mo't analpasan. Ay, kat no alas 8 anang rugi, Mare. Apay analadaw ka manen? Ay, indublik ngamin tinaturo. Ha? Nakariingak iti alas 5. Kat gaputan na sa papay. Nakaturo ga manon. Ay, naaldawanak mo't tin anak kariing. Naurnos min dagiti tugaw. Nagawid pa yan dagiti daduma. Anya nga iti sineminaryo. Ay, ado sayang nga rod, tawan ka. Unay kamit nga minain. Nagkaro matiladaw mon. Sumangpet ka inton nalpasan ti seminar. Nay,
Saan man nga tupak-tupak na kita inawam. Ang mga mabong na katawan may gatang iti baraw. Imbes sa dumteng ti swerte. Ang malmalas tayaw, gapo iti kinamanagdadla daw mo. Kasano? Ungot ka lang nga ungot. Makapahay blood kamot ngamin. Nay, apay apa basulan nak ngay. Nala daw kagaya medyo seminar. Kababain paikit din kanyante. Basol da. Nasaan ko maabasol na ngay? Apay ngamin tadidak inuray. Ta sino ka launa yun ng urayan da? Pa-importante ka mo. Imbag ko maano, minutos lang, ti pan nakaladaw mo. Hanggang asam takagudwat oras ang maladaw ka. Ha? Addan to pa'y sumaruno. Apay, daytoy lang ngaya. Mabain ako na makisarita para kin ka. Siyak ti mapan makisaritakin ni Antem. Tapno awan may bagbagam. Turumbang lang nga si ka, no talagamot langin, trisado ka. Saan na kun anam na maun, ang makisarita pa'y para kin ka. Oh, maray. Apay, papanam tanak ka make up ka pa'y. Ay na, Mare. Bagay ko matlaang. Bagay ko dahil make up ko. Ay, mapan mi man alaan jay certificate mi iti kalkalpas a livelihood seminar. Ay, kastaya. Kanam mom, adda kumpanya ang mga lakada kami nga agaramid iti produkto da. Ay, mayat man no kasta. Amin kami anaki seminar, naala kami, sika. Mom, numano ti sweldo me. Ay, huston. Di mon ibagbaga ta umap-apalak. Sayang. No nakiseminar ka kumaide, ay napili ka kumamot, ah? Maray, adapay nga ta sumaruno a seminar. Ay, day ti Jack Ammo, Mare, bareng addan topay. Ilistanak man mo para iti sumaruno a livelihood project yo, antay. Inlista ka inin. Agam saan ka matanak ka umay? Makaumayak itan, anti. Ipagpagapumutin akin nila kay ko akanakam. Ay, napunon da ito listaan. Isingit na kun, Napuno nga rudan. Ilista na ko na, ante. Uray di talikotong. Mabalin pa'y tadapay space na. Likod ti. Day talistaan ngay gamua. Sige, madlagan. Haday ta. Inlista ko, tinagan mo. Ay na, agyaman ako na, antay. Saan mo aliplipatan jay oras ti seminar, ah? Ay, una yun. Nagkarumot ti traffic kan, maray. Ay, taad ang amin parada para iti piyesta iti munisipyo. Ay, una yan. Talaga ang maladawak manan iti seminar ti livelihood. Talaga amala daw kan ano ko nam amang rugi iti alas 8. Sinapsapam ko mga min ati nagrobwat. Sika, papanam. Mapanak iti trabaho, Maray. Ay na, ay, agsweldo kami, sika. Agsweldo kan? Siyak, mapanak pa'y lamaki seminar. Inton maminsan, sapsapaem ngamin. Tapno saan ka amala daw, Maray? Wen nga ron. Ala, ammom ton inton maminsan. Kat saan kanton amala daw. Kasta latibiyag ti tao amang ipatag iti oras na, magunod na tigunggo na para iti masakbayan na. Nakangega kun iti kasta pagsasaw. Oy, nangagbumagaya man. Kahit apay nga ron, akanayon kalata amaladla daw, Mare. Awan ka kanuman mutan ije seminar. Apay nga ang tanak nga ikat napanak man. Apay nga rod nga awan ka. Kasano ko nag-traffic idi napanak. Ay, naladaw ka manayon. Sinapsapam ko matinapan Di nakpabasulan. Pabasulam di traffic. Awanan. Saan nakan nga ikanyante iti gundaway. Kat si kamot na di makisarita. Ay, pakpakawan. Mabain ako na makisarita para kin ka. Kastam latan. Ay, awan latam mo ka nga balbaliw ka ba? Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako nana.
Ti tao amang ipateg iti oras na magunod na ti gungguna para iti masakbayan na. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag! Insunat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti met direksyon ni Teresa Calay. Computer recording technician Jonar Rebutazo. Musika Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.